Chay wasan watarot pan bachosan na so ni saklimaw. Kung kakbagala sa pon mamupuk sarawinan. So ni saklimaw ra chichikayo lelisu mi men watak. Ap kung kak sapala ni chen paso kung mukataropwe wasaw koros. Ap iban pachon watakan chay nan chen so ni saklimaw ra chichikayo lelisu memasani ngay Jesus memamasan ma chen ngay machukan wine melel. Semeyo so much. Rakoros me osa sangye absocha wa. Semeyo kin kachki sang. Ekin koko rakoros me kin kapareta wa. Paren pilwa chochola. Kumail makalagal gitar masan kan may bataki ang kumailer. Kumail patong ye. Kumail patong ye, o iban patong kumail. Ma kumail socha patong ye, kumail socha kak, kumail socha kak wa. Tuweche ranchu kaya poch, me socha kak wa. Ma socha patong ni kalapen chukaya. Ngay me chukayan wine, arakan kumail. Memen me patong ye, o ong ngayongi ban utan wa chocho. Wakumail socha kak uya mekoch mai socha pan yeyang kumail. Meben me socha patong ye ban laktakla o mangla. Tuwacharan chuka poch. Songan ra pukach pan kopene o laktaklang nan kisini wasamaraban isislaye. Makumail kin patong ye, o ipatangkan kin patitiyang kumail, eri, kumail pan pekeme koch makumail anane, a epan utan pweyang kumail. Amen. Iban songa chekita songa isang lale, met kichaka klang ay koskosye masamo, na we are so much, kakak metawe, ima we are so much, atana Tukehn, Wain Mehlelo, may Jesus, arakaw, may komunyon ngay. Karasaraswat sisa song karasa tuwen kasampalin relationship watch te upena watch. Ma soche upena nan pungan ranchu ge o Jesus. Ma soche bane upena watch atane soche me koch kacha. Ma kompil para to kautak mensang kapran watch. Aps kom so ekin chepateng chukeo kom so chepampil wiata me koch rem. Tama kayo kasampal komunyon ngayon pateng na koskosaya a relationship between the vine and the branches. Eupenen nan pungan chukeo o ran chukeo. Karasayang metana ingay metyata no Tukehn Wain Mehlelo kumail me ran chukeo kan. Amak may so chepan pateng ye. Akumais chuka kuyata mekoch. Amakmais chuban patengye. Akumais so chuka kapareta wa. Amakmais chuban patengye. Akmai pan puputisang. O sa on ranchuka mekin puputisang o. Ekin puputi o i mangla o i raikin rikata o kaselang nan kisini. Atan amakmai pan patongye. Akmai pan papareta wa. Akmai pan patengye. Akmai pan kapareta wa. Akmai pan kakuyata mekoch. O makmay ban pateng ye, akmay ban kang kapakap, tamak may peki, ban may yang kumail. Amen? Ikamelele na sango chora lepeta wasach kom, kakakay wewe ki, kasampaleng pateng, kalapen chuka Mehlelo. Ran pukat song chocho ka pateng, melaw kate pateng ministry. Kate pateng e freedom, kate kote yang sarawi pweki e freedom. Sarawa mi am relationship ang Jesus. Yang pateng kautang kante yang pateng kamakatin sarawikan pagkapateng Jesus. Kasampal ka chan check ya wasak chat pateng ye. Pag chat pateng lampelian lamalamo ap kaitek Jesus lang ascenda and the coach me so much. Ak jailen pateng Jesus. What Jesus masani na isone isak payo rachik wano. And masani ngay me ad, ngay me melel, ngay me mo. So to magakola ren sama.
Ama kasocha tane. Asemeyo me so much. Klang rai so much kan magnapa pali chukayo. Irail magnapa pali. Puksaro ka teteng child. Child Poadehng kalako. Child Poadehng chukayo. Mengsang kapran waji kamelele tama kauna men kauna tama imen yanga chepachen tama pastor ko siyayaro. Me kasambal child ne tama child Poadehng. Rampukach kaperen. Rongo child taipa maban rong labe. Mau. Kanane esse ya rutina ramasmeno makarongorong. Ya wasa chep sangye. Kaitek mamanaman cha kaperen manaman. Kechaila nane esse. Pues maklamak chaipan Poadehng Jesus tab kalapo epan kiyang kechail tene mai pan wa ya wan Poadehng kalapo. Klang wa me koskosoya chaipan anki erpichin kasawiyata men waking that discernment spirit. Champang ka kasawiyata yang wan ngeno yakaitek wan ngeno. Paran pukat chaikak makitiki me chocha raparapaki tatokan kauno puksarama sana me Moses kan rapaki mong yang court kaitek manaman kan. Pueke ke child peren ke quick fix. Me coach me matang. Me coach me matang. Imen some kabagap cheme chimen kla me wokla. Ergare tak child raparapaki child kak pilan ke mong yang karwaru ke child sola Poadehng. Ak child kasauta child wasa mag child Poadehng. Utan kasampal ye ya wasa ke Poadehng ya ranwach. Puksaraw pangan ke chan Poadehng. Mauya Tukehn Wain Mehlelo. Point number 1. Klang imen karasa iray ka makokol may sanggap ranwach. Mapiano soto ba ang Poadehng ni Powero. Ak chay soto ka krong coal. We need to connect to that power. Pilmaurin so lang. Kasocha kak beweti ka song. Ama kasocha Poadehng kalap. Wakalap o ime pewetier. Karta mengsang kapran wach kanane ese isma ka Poadehng. Pui kamelele maka ese yer isma ka Poadehng wapan. Ka ese yawan kael, te yawan manaman, te yawan tamak chaikin karatak chaikin. Tuwad sawan insurance kan. Chaikin apply mak chaikin lang sawan benefit kotir. Kaitek? Chaikin men enroll tak chaikin yang program wa mak chaikin lang kamau kau chocho. Rano chimen gatete yang me coach mak chapapa chapchen koskosoyan an malakay sidu wano tene socha kan wakila iyew karakter en coach. Kamen pachenga ramas makin kamen pulam ko porapor en mesto kan wakila. Me sapol me masen mana tutu weche. Me sapol me limbago tutu weche. Me sapol me mago tutu weche. Me sapol me yaten ta manaman tutu weche. Te kamen pachenga me ranwach. Limbago me handalil de. Para mas worken a court so. Eri wenna masela tama kayo kasamal wenna bana sela is coach manage. Ai wenna men Poadehng. Kasukak Poadehng imakarta kasamwal ran wach kan kosane yukati. Poadehng Tukehn Wain Mehlelo. Imsarawikan kap nga coach. Uyawita wasan kautak uyawita up tamak chana na boson ki kichana na Poadehng Jesus. Kaitek kautang kan kaitek pelian lamalam kan. Up and miam relationship ang Tukehn Wain Mehlelo wach. Jesus masani nan Luka Isak makapagala nan Luka Isak rachik kayon point Poadehng kalapo. Luka Isak rachik tabe da Isak lemau ape. Osama kosko siya Mary Marta. Rachik Paisa kriyaw. Pan watak sampai sa kayo koti. Sisi masapang masani Marta kapunot kita roso pisang gilar song chocho. Akenese pues song cheyo makasamwal ko wala pie. Meri platar megoch mauye eri esoche pan at yasang. Relationship magkaklang tuwan nan wasan watawat watch cheptasan rajijik siri sa kwalu pachola. Wasan watawat watch ako soya tuwan maurin priyan riamen Marta o Mary. Irak or kasamo nan maraw emen katrop
Amen mamot chani elwelwe. Ikamelen men an sampayu chay pacho lalaran wach katrap chocho, song chocho, kasong song chocho. Utang kachana nagasamwaliki nagchapateng the right source. Amen? Wasaj Jesus fain validate the Jesus kasaleta me epatakia Marta. I rutinam complain, I rutinam punotatar, yei kasocha pateng. Ya patengan, yei momot ni elwaluatan. Mary pilata songeo, me socha memen kak atiasang. Amen? Maka pilata kan mauriang Jesus, aramas kak isang songan ap masano pa nagnak lole. Socha makak. Maka watak na ipropayo isa kriyawatan. Masono manaman. Masono galep kun kola lel wasa rin ramas. Isme bangka kolong alaki isang. Yata no. Chok chekan ka kuya surgery. Apren kiye isang masono rem. Resocha kak. So I kasambalen can keep. Pen Jesus masani tena. Socha memen kakatia sangu. Mary pilata me coach mauye. Imen play when courage come young a ran watch. Kasambalen mimiti. Ni elwalawan Jesus the Poadehng. Kalapen chuka and wanda. I'm relationship and Jesus. Kilang makin Poadehng. Kashugulan chuka yu purutache. Rao Poadehng aga man talaga pa wow por ye. It takes time I can bear fruit I can gasaleta wa. Ye purpose and coach apilukata o pilieta. Dai karapen coach apilieta. Puyan kaporeta wa. Kaiso juga nenen la chowyala ramasen limbok. Kanana Poadehng kalapo. Kanana kalapo. Mauren Jesus and the dog lalom. Wakan kasaleta. Na isona isak limaw rajik isak wano masani. Kaite kumain me pilieta. Angay me pil kumailta. Imen kan chamanta me isang kaprang watch meka wiya aramas pilipili. Inda ngay aramas pilipil men. Amen. Kakasambal. Pilipilta. Aramas makan pilipilta chay kan liki. Kaitek? Imak chay kan pilipil raida po chay liki rail. Merakak wiya pukaw. Kachikak 40 long nan Congress mengolani ang Congress. So chay background in politics apa. Chay kan pilita aramas kan magaklang ratatoker ran kiyer koya ko. Pwede ka minya me coach merakakayan. Erko, kawewa ka me coach pilugata because of that. Coach masani me coach mau yo remi. O nan sa pwede me pilipil. Etena, ngay me pilugata pakan kapareta wa. Ayamu manampan wa. Kanana Poadehng kalaban chukeo. Pakan ka kapareta wa. Eschun na cha wa. Tena wa me chocho o pachapach. Kawewa ka me song loud. Kau na bang kachin tatong kunukan wiyata na mo. O song puko ban pachapach metuwe chesapol me masen ban pachapach. Kay te kran wach kan katak alakap kelek. So katak. Pwe ban pachapach. E soche seasoning. E soche seasoning. E soche ban lepinanso. Riamana chaban kapareta e ban sang nanyata no achaban Poadehng kalapo acha relationship. Rimen pleo kongak chay korusye. Mensa kapran wach kasampalem Poadehng masano. Kanana wewa me chorus chuka me Poadehng kas chukulang laklang. Yamamwen one ya balwaran chuka wa kikila nutrients the kikila maur nan rao. Aba sansal me maur mianan rao, pues rao ya mimi chenan chukeo. Ika salepen me solar maur, makin mangla o puputi. Eka saletar me solar Poadehng. Como yung ngay mawiaran chukeo. O ang so chorus kanana weweki, ang so chorus maka partio kapakap, ang so chorus maka watak masan and coach, ang so chorus maka wrong masan and coach, iyan so me power rich we at the talk, iyan so me connection rich we at the talk, o eban kiyanguk health, eban kiyanguk rason mau, o eban kiyanguk ken we at the one makaselel, ang so me wasa kanakan,
something wrong. Me ko sap ngala. Anan ika sampalem pateng. Rinem pe me ika sampalki. Kwe iche maban pateng a power ban kak porta. We must be connected. Iya cha priority. Imean we study you me pitata kalmangi. Na nepses lima ora chichikeo. Tena kalmangi coach. We are master and coach on I know me melan study gilelmech. Kalmangi coach. O nembeo me iklang tuen mcchelen kalmangi. Jesus. We are olemen. We are ramas nya kachto. Ekasambualiki atay meng samo. Uksaraw na maurin kapakap. Kalmangi nan maurin kapakap. Tes keliki coach. Uksaraw at edeng chay nan make orajijik sidisa kesu. Tanani sauran ekin kipetasang wasana meir ikachila likin kanimo o ikin lolo. Ekasaleta me mia atay meng coach. Jesus we are ramasan kapakap. Makchayban kilang nan murin manaman kan epilkin kachila ipil kalapukala ipil kapakap. Makchapil kilang ranwach nan puksaraw epil kateteng child me epilkin kapakap ke child soulang. I mauren Jesus. Epil kateteng child nan maastabon maasen me ainsawach e momot ni pali. Right. Maun. Kach ni pali maun en samo tame epil wiya. Low kin child. Eri, email Jesus met. Ekasambalki, where keep connecting to the Father. Kartania catching in Sampa, Ekaretania catching in Sampa, Ekasaleta song chocho, where he connected ongi. Everyone between more or I more. Macchapil ban connected and Jesus may yes upon my mason. Ak chapan pil kasaleta more in Jesus. Remore in Jesus Machaga kalmangi. We are aramasen kabakat. Amen. We are ramasmen me kasampal ke connected on samo. Hallelujah. So it is the source. We connect to child can connect teng sang niya child kabagap sang niya child watag masano ta wrong masano o sang niya child kautak. Niya child fellowship mo na chakin connected. Eric kareta makakota mo purala katutuweche. Kasi fulfill purpose. Pwede ikarepeo mo. Ay so koros mo siya bang connected. A release of that anointing. Manamano, kelo, power, limpako, bankin release. Pwede ka purala, may change you bankin, may na moro na moro. Amen? So that's point number 1. Kichan connected teng samo. Maka wewe kisamo, nan melgagari isak silu. Tena kauno coach meta, we are silepe. Imete pich kosoya. Kauno coach kaban kakrianga riangenta. Kauno coach me we are silepe. Isochaban mi minananan. Imeban we are provider. Isochaban mi minananan. Iban komel tene. Eban kal you will makes me lie down in green pastures. Ibanan komel. Kaitek chaban punupunot sochagak meirma. Okay? Amaban we alarm count. Melaw kala watak po. Song loud. Nan melgagari isak silu. May kakindayang uk. Nan rachichik silu. Tarabang kayang chay papol. He will lead us beside the still water. Ay sumugang lang mwalen ya. Pil te said. At that's the stillness. Mehlelo. Eriyan so kaban spend time. Aban we alarm shepherd. Ay kaban ngayo ko aban kaktuwache tepich. Makabakap ko siya. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Even though He will makes me He will makes me lie down in green pastures. Aban lead me beside the still water. Aban karayang wasama pil me male. Song chochok chaga kaleti sang. Imen nagische sayr wasa pakan gakwe kasampal. Kasampalo power and makapanaleti sang niyambang connect to the true finder. Kan Poadehng kalaban chuka and Wain. Kariyaw. Kan Poadehng those in leadership. Ta kan Poadehng rail kan me am leader. Te rail kan me pepe usamasano. Karasaparan watch.
Kasambal yata kan Poadehng, kan kak support, kan kak yata no. Miam relationship. Tua chachay relationship yang arama coach, and bil mia chay relationship yang aramas. Ranwa chimen kong ayuk. Magkakengko to cha sarawi, kopur, asocha maya wang amenamen. You need that. Kanane, popuksarama sa niyang chanan, melkakaya pukisilisak silu. Kamelawatak, nan melkakaya pukisilisak silu, irechichikaya warriyaw. Ika sampalen connection. Kupran coach, chailen kin kopen a fellowship. Melkakaya pukisilisak silu, irechichikaya warriyaw. Amen. Yawan lingan o yawan kansa namawan supplement coach aramasakan. Arailkin eupene. Arailkin minimin pene. Klang makakote yang sarau kaganyang yang kau tagap. Kaschumenan ke minimin. Icharapan yang acharomasan kokola. Kachika kelail. So cham connection. Principal in Wain coach. Puksaramasan ikchelen pagong coach ta. Ni mongyang unsak lamalam unsak kel unsak o pagong ta. Man, chekan. Amam relationship ang coach kaleba so cham relationship ang aramas. That's not how. Putan automatically. Ma'am, one coach pan wow. Karusia ramas kakakewang. Akas chuka kindama so sarawicha magasampal panglacha rongay por kay kalep. Esapong main kagokoto ni chiyak ni puko. Utan automatically ang sumam connection ang coach. Are connected to your leaders. Iwasa may kasampaliki. Kakakyan sa rawi ap kasoche am relationship. Kay chay kakirtan an connect chay kakirtan an chiyak me melapalapakan kachukak kaila. Pwede kanana SMS and main o long mom kan songan me ko wapilyang kay talang that connect. Imenintangok the secret of being strong. Have a relationship with your leader. Amen? E anana miya may wang rail. Mamia may wang rail, wag pesang am kabagap ke ramasmen me socha am relationship ang o am kabagap ke ramasmen me miam relationship ang. Makasocha pachang. Riwasach mak chay kongonga, chaylen open a Bible study, o chaylen get to know each other, chaylen open a kautak, and me a time can build that relationship. Pwede na yeah. Leo magkoti po analiso, magkoti ang po lukopo. The anointing that comes from the leader is what will come down. Amen? Ta magkaiti o magsang paweo, maban koti. Tuwa chachay ko siya power. Power connected to, makola mag-operate. Erbil song, the same thing that you do. Magchay plananawiyak, chaylen connected teng at chay leader kan. Tenelingan, sa parliament ko chagan kinta, Dokon pene. Rimen kongong ayuk, magchay pinanan siya ni may sangkan, ipilmen kongong kumail kan mes chokon pacheng, ikara pena chay pil nanchiyang wiyata chay kautagan mensang, kapingi ang kauno pwede yaten metia metia kare yang chakak pil. Tatong ke Facebook mi chay numamo ak chay kautak pene, kichay kangkang pene masaneo. Imenintang kumail, iyew me goch me utani, feel me. Kalangan kinanay maur. Pekon penanan, pwitinan, kampene friong. Limpa ko waksang limpa koros. Imetmetawen tay soja ka pwita me Jesus masani ang kisapol mawarang ko. Amay limpak pene, magmay ban limpak pene ban wiyak kilel. Ong mechekan makumail wiya na iwarak. Yamang man limpak akin develop. I can develop sangche ni eupene. Amen? Imakayo kasampal wasach ta magchay koskosuya. We can do more. Chaka kuyata megoch loud. Magchaban machay mechekan. Amaw wong coach kaleb. At wa makokaleb watwata kowakaleb. Yaman ang pangkele. Amakam pachay mechekan am kelailo am kakairta pan dynamic sang makakalkaleb. Abang kelay loud sang. Kagakpen karasa. Memen makan active nan youth kan, active yang romasan ng coach o makanawi cho ran saraw ko to pwede ko sonti ran sarawan son sarawi. Amen.
Karda men kongo my kan met chepier, kan Poadehng youth, kan Poadehng nono kan Bible study, Poadehng ni men sangkan, pil Poadehng ka school makan we online sang pastor kan niet o niesil, imen kongo ikumail continue, but you momentum connect to your leaders. You momentum connect to ngam yata no? Leader kan, me karasaras tuwa chetene, eraseng le no lip, me karati sang ponan, and arona Alice koti yang pona lukopup. Erkana na bil kasik tuwa cham kasik am kan kotaran kauno, ime bambil wiyanguk, ay sa makabil Poadehng yung kan may minimin pene, akapilana na kasik, me miya transfer, miya kasapulin power yung sang am litero onguk, kay Diyos ang am litero onguk, kelo onguk, kisakiso onguk. There is that transfer. Amen? Puksaraw ka teteng child, magkauno coach, can download lang rail ka, makan koto ato, container ka, narakan ay so na-upload, rakan koto, tanan, may isang chorus, kan now taken ka child, sa pwal makamaw kan. Ay so ta, ay so makakoto niya liwalwe. Apel tuweche, am relationship ang am later. Erimen, iyo may men challenge, match, pagchay kin kang, pwede kichaylan chiyak. Chaylan chiyak, pwede penene, serikan socho non miara relationship ang baba nono. We need that. Makamen kilang kaitiyo, transfer. Nan puksarawi, akateteng chaylan so Moses Mela, a coach masaniyang Joshua. Naila tu Moses melar ona bata kapanut kalwa kana na wewe ke meikar penam yang sarawi euran magaskasikar wasa solabang kasikar akomu yung ngay panut kasikar. Amen. Erimo man maurwach we are maurin relayu karata kascho san sarawiche kascho yang che Bible study kascho yang wata rongarong che masaden coach mia ampuko Mia ay puko. Inta mia ay puko. Amen. Number silu, kichay can connect. Chay lene sa tamak chay connecten. Kayo connecten kauno, karyaw kasampalen na ekan mia mwewang ang leader. Kasilu, am focus and onga che ni karapen court. Amen. And onga che can kapayata yakarapen court o ngamaw. Tamak chay wat ko tane mekar magan Poadehng pang kapareta wa. Kupran coach and mia wa. So connect to the purpose of God. Kana na kamelele yang chermaya ulimaw masani. Ma inso makaiputi am inso magamit ng kapeta nam nono. Tane kauno coach mangi yuker o iti yukatar kachore yukalar paken kakuya so coop on waken. Kecil korusye iputin ka arapeyo. Area cha connection and kak based and kak person ta me mia karapen kauno apelieta. Nan Genesis 3 sa kwalu yang monam pangkak ese ya kupren court kapan eseche ni amba miminan presence in court. Baban mia mo yang kauno kapan ese ya I'm calling ya am kisakis. Wagan kak tatongki. Dan Genesis 3 sa kwalu wasaw so jaban kolap kakak pen watak koskosoya yaten Jacob koskosoya tuan maurin Jacob ay so me wente pon chakay ulung chakay yu o email laura man klangata kanta kayo kokotalanan lang. That's the vision. Eri pertai ay so me wiata wasaw chakayo wiata mayrong opwen katan ke petel tena. The presence of God must be here. Amen. Imak chanane. Kichan connected on presence in coach. Acha ting tamak chawuya and toward heavenly things. Puksarama sani makichan acha matamataw chan metawa songkan me miminan lang. Songkan me wow, songkan me nope me wow, songkan me lengan. Imakichan metawa. Kawalia ka pa matamataw. Roma isa kriyaw. Chaka walia ka pa siya mata-mataw. Pag chan think of heavenly calling, sa pwalimen coach calling o te peka ronga siya maur. Pag saraw ka teteng siya ng Rom walu rejichikri sa kwalu. Tene song chorus.
Mekin wiawi, mau te suet, tene wia ka mau pen Israel kan me coach pa kong o pekarto. Ria iso chwe wa kita maka so pai apu menintangu me songkoros maka ono mai tengan wia nana maur for a reason to fulfill your purpose. Kan kak tama ulelenguk Emwen onguk kan say suet onguk skachupungi up kauna pantatongi. Tene song chorus. The song chorus. May leleleng. Uyaka maupe. Pwai ngayamen. Me coach pakong. O pekari. Nan maurwach. Klang. Makaban miminan presence in coach. Kaban weweki. Met process kaimet. I'm working on my testimony. Hey. Hallelujah. Process kaimet. Kauno may tengin leleng damay leleng. Pwede yan kakasaleta sa pulmemanaman. Minsan nga siya po, we are quiet time in share to when maurin Lazarus. Jesus a masanime. So ma what sort of an gareng Lazarus a mela. Apa ban kalingan ala kauno. Amen ta mapil mela, memen mapil mela, apa poson apan memaur. So everything that we face, song chorus magchas sopa inan maurwach. Tane uya ka maupe. Kauno tutuwa chayo ran wach kokola cha ta me masani. Me bang kamau, karta focus our mind and think of heavenly things. And kak pautak tala nan malt sarawio. Pamagaban pautak tala ko kilang dalang karapeo. Kom sotaban pe kasalta, kom sotaban kaulumla, o kom sotaban peragaklamore. Rei kan pagabay pruay sa krajik slisak limau pachotitene. Kater kasela am koporapor, am koporapor pan kachingiyuk. Rei kan pagabay so chawo kita makaleleleng imenintanguk kater kasela am koporapor. Poson slisak walu tene kauno kot so chakan perandiki iray kan makan kasela ray saulang. Ni chay puksaram pompeta na saulang. Ap makan kasela ray koporapor. Koletiam koporoporen rei kasambaliki connect on kada purpose on nana maur sapolmen coach purpose to eche ma masani meka chin lallala komuyongay ay karbe meka chikito sapolme yeroso a utana pan poita o komuyongay enter salongala sapolmen coach plan unsak person tapon siluwi sa kwano chapateng tama kom pateng ranwach Ipagkanan kain so mau, mayor pene, chaybang kautak, kan kakirong ang maur, tama ka bosan tapaw. Kung magambosan po na aramas pa ang sapungala, aramas pa ang luwachala, aramas wakwakan. Ang makabosan po ang coach, tama tumutuko soya, nagchaykin sa lalapwachala, akaw na coach, so chaka kan salalapwach, pues so chaka kuwata easy.